ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya Net Foodish Ordar mapi Nginwan ramangi Hakerdob yeng jongpi Kan long gasngi ka basa jing kan mai ki pai ba jang than umdan ki belama jing hagalet kawan nagada ka jing sni jong ka surang hadin mu ba preston ten song ubolong usumbut mendirang ba jong ka jela ubakmi ikatan PWD hakash photre uno pra arjar phausaw labo yo mau nongrem shwaban siang rong no eka surak nong po umdan haga jing ka ba 4 kilometer Uba preston ten song ule thoru na lo ka surok na nong po si umdan balamang pisa sob kandai klur tingka lingba ka state plan bade ka surok na umdan si sunapur haga jingjingai ka balai pu pra point 2 kilometer on sa siang rong no lingba ka mang tingka naga scheme PMGSY haga jinglot ka bakot sa punyo klur tam Habakaran haga ni kasi kumukong san uba preston ten song ula kran syai babon ki bansale drama ki diga jingbu mau nongrem wala ka taru uang bo umsngoi namar baka kamram jong uku menteri sarkar ringkat baka sarkar kalau men pen daga kam barom tang daga ketin haga diga sngila sa khilang do MLA jong nong po uba Meryl Bonds MLA ku umsning Dr. Celestine Lingdo Deputy Commissioner jong Karib Hoy Abilash Baranwal SP Karib Hoy VS Rathor Chief Engineer ke PWD Road uba di Langstang, Chief Engineer ke PMGSY uba Andrew Umdor bat kiwe-kiwe. Mendag segi abangi dak hagani kejaka. Kapan kemau ya garu habangi haidin ya ki jinja lane ya ki mati ki baga sarkar kalale. Dang hagajing penang pisah juga dengan kesenam arjar arpusa Kebujet kepala dek ban penmang lembaga sarkar jela apo gadingelam gejong menteri rangba Sri Konrad Kesangma Deputy Chief Minister gijongi hakaba gajing penmang pisa na kebenta ban penbahaya ki surok apo gejela gejongi bar kowe kaba omduna ka arjar cispa lai ko kulur tengka ban pendikena ba ki surok beper hapo jong ki dong bat ki snong jong ka dong ka than gi jungi kiniyo ya jing penmang pisa bangilong ki ba don bok hadin gi jing yai ap ki balakat tu kat nesnep kum baginong keren sa kamat ki lakren gamlong ka bosum ya ka sarkar ban ai gi jing penmang pisa season ai balanangin persyang ban ken ya gi jing penmang pisa ya ga surok nanongpo sa umden lembaga state plan badna umden syadu sya senapur sya porong hona bernihat saksi lembaga PMGSY kalajan kot saga sispa klu orar la nangin keklang iki kamdei ke besuk na ko benta ke sarkar ban penmang pisan magjigdon kam ki babon ki surok ki besniu ki belong kumni kamdei ta kanongpo umden ke surok ke besniu Bada hoy la keren menir village for Southwest Khasi Hill, village for East Giant Hills, village for Garu Hills. Kinang si pon ki surak ki pasti. Bada thong jam sarkar kalong ban penbhai ki surak. Bad kani ka program ka baginam ka skir ka ding ka way ni ki sinjam. Ki ban pentikina bagini ki surak ki ban dangkam ban penbha lala ban penbhai ki. Namar kata habang apit. Ya kani ki jing penmang Ngakan mau hakapol menswa perbadan sedang yang kena kesurok lembaga NEC. Ladangam beklah kisnem kendai spa kendai po penriu na kendai po pra kumtai itu kisnem kiba layo lembaga funding da North Eastern Council kesinggilin na nongpo sudah sa sunaput. Kajing penmang pisa kalong kabarit. Bat hagajing long Emily ke jonga hagini ki ndrius nem siteng i gibalale hakabedei bat ke project bedei bat ilinti ki segin kadei ke sin ke benang konge ke bilang yo sanction ke bahe katne bala jan ni klur ban pe ki zero boleh subun gila bun ginot nomor bala dei de ki phoglur Isa yo ing sanction surok wala amday like klur south klur pakunta persen. Kani kanong po umden kabalakot sa kasaw po kunday klur san po laylak new po wajar baksan spa ka ngan la chenju ki kmak.
Gani bercicai mah, gede cicai. Boleh sebut sa? Ya gajing sebut mensim gajong pi. Une umau nongring udai ubangin sedang no ia kakam. Sibet endangi nilayami nagani kamadan sadon ni kiban ak drama. Kata kebelah tiken abha. Yin ong bau te uslen wat ni. Kata kebelah tiken abha. Tambanga ia ledi ngalah reben gasni. Keren kata keren kam lelei ai baka kam kan keren kam jam. Ban ya gaktin. Ya kata kami ong ka tendering process. Hapo ka jelam jo musi rules. Ngin finalize no hapo kanega Christmas. Kawak order ngin sa ay shen no bat ya kakam ngakwa banyak tu lepai bi bangin sedang hau benai benekong jomu arajara posan. Omtan napo nompo hadum den ya kawak order jong kanega surok namne na umden hadu haberni hadu ngin isu no hau benai Januari berkakam kadeban sedang ha utei benai benukong jong senen arhajar aposan ngamla ban klet ikong si diwan bani genduk yang utei pok office hak jadi don lang ke jom ibak merel bon hak jadi don lang jom UMDC Rekat tu bakatu katni kiken hun nongelang seng bahalang. Kejiwan jomki kelong ban ong hatung ni ngaku prestu nulong ayu. Dengan kuat ban ong ya pi kitu kiperlok kibawan hatu kasni ku Malaysia hajaru. Ngalakular ya pi baya kakam. Ke proses barukoi ngin pendet apa ubenai ubakat jomusnen arajara posa. Kenang bau arajara posa kekam katsidang. Tegala urlong kaburon galit sepi kipai bah nang sosnong barok. Gitu kipurlok lese kipaslutu bakla. Gitu kipurlok lese kubaong iba merulbuan kiba keren lai pujai lai poskip. Kam lalei ten ban keren. Wipdiang slow bah. Ya kajing keren jompi. Bat nginang sange. Ban le ya kabadei. Kata kabang akuak ban pensyai hakmat jompi. Kilom keme, kilom par kikun samlah lagi. San propra kilometer stek. Kabe kasurok ka belajarok. Nompo haumden arpo. Umden hadu habernihat lai propra sitek kilometer. Yaka song pisa belamangru la batai ibak merol bon menne. Jankot syakasis baklur. Ladaya ken si klik beriu begin aisan hajar tengkang sis baklur ngai bala jankot. La jankot. Temlei kami ka property ka pangambot kano. Kabadei ka jong pi ki pajba jong kaneka area. Kani kanne pateng ka pateng. Kanglong ka cikerku ya kini ki het ki barit ki bapong uniform. Bakumju ya ka pateng ka jong ki. Ni nakaliang jo ka sorkar kam tam hakabedei dan kesuruh. Daki hajar kelur di pelut sisnet.
Ngani tu ya pi mentau snen. Ila ai sanction lamba jong ka PMJ-SY. Jangkot syaka pras 4 kilometer bersurah. Baka pisa jangkot syaka 1,000 kilom tengkah. Kabangin sedang harus nen ubangi ong ka financial year 2021. Kidon ki projek om duna ya ka prapo prateli tan ki surah bat kumba arpo peli tam ki jingkin kabamut sispa tam ki projek lengba joka PMJ-SY kani kan lo gajik kerku ya kejela kejemi borokowe nangta syu na ka state plan mentaus net om duna ya ka 1,000 kilom kabangi ai sanction 1,000 kilom ka state plan 1,000 kilom ka PMJ-SY hato ya ken na piki hat kibarit nga duna am hai kijiken 1,000 kilom ka CRIF ni om ken na pimi kano Sispa lai kuklur kata kabiong ka IDF ken mapimi kano nangta syusyu 1,000 kilom tangi kusulok na kuwalban total lang tami kano ay bakan dalong sisya kabakan mentoy ya kaway pa kaway kasnong ya kaway pa kaway katunong ye bat kami kasrok kabakam sultanat chuchu ban ong ya tikolong balay po kilometer nadu nong po hangi haumden bat na umden sa 10 kilometer nginle da katakabangi ong ka intermediate lane hindi ka single lane intermediate lane kabamut lai 10 kilometer kan lo ki intermediate lane kan lo kejing mentoy ka bakra bat hindi ka kataru ban siang da kemasin long tip kumbau ya nanong po sisilong kasurok kabay tenat kababit kababiak rengkat bagi signage nyo kilain le kiban penti tenat bat ngangit ken kham tam e hangni hatta center ba jong hi hangni po kumlen kitores kintui man kaski bat obdan kam shu balit phai biang sinong po kibawan na goti namne direct mi sebaniha lani kito kibawan na ka apa rasam namne direct mi asanapur kariboy kalong kaway na district kabadan bokta mentas kaway kabangingin pendek kabangin dak sudep dan siteng katusrok kabangin ong ka umsning jakiro inak sudep tan marsiteng 10 kilometer bat menta ngin pendek sa 10 kilometer pakan koya jakiro hato kam mentoy kariboy brakaway kini ki arteli ki surok ki ban penmi nalor ka surok jurabat sakini ki arteli ki ban penmi siapo operasa dekalong ka distrik ka badon bok haduk kata-kata pagangit anding ladep ya kaning surok kanlong kecing mentoy susu ya ka distrik ki jokli ngaktif kanungut layat ya kata surok kabami sejirang harani kata ni pelut kumasispa lai pun pelut naduk mairang haduk harani penyat setairu long tik kumaya dana senai ni bat kita iki baik bak jo kata katan berkoi kalong kecik kekuyakin
Tamawan na kata bang doon ni kibagren ben niya kasuka. Kaprestun bento. Ukan rado batu. Ubalak bit bandi jakah na. Ang golok swabat keren bahasik da bisyar batik patik. Bisyar batik patik. Bakin slotu. Ya kecing siya. Nama basuk bahaban sukren. Ban keren ke basuk. Ngai ban le daladi kalau kebaik. Ya kit kam senong. Bat rambak senong. Urang bak senong ubabahakan orang nuruk. Uri udon burom kan utang subat ke kam senong. Jindon kilong ying kilong niu te itu bomlong. Niu te itu bokumda. Pernah naik dia kata. Tangan bangga ong yuki. Ngam julak lek jika jika kayu buat bibir do. Uong nak tintre. You need not do good. But you need to do right. Ndak kambale bale kabade. Aba pila ya kabade. Kamwan ka eriong ernit. Kan nemlak manrat. Yau tenrai. Jom utu ude. Pengala banwan ye kawan bu yau ni mau nongre. Bat kasrok na nongpo ha umden. Ngila jibu keloy ar po sau benar. Ar snap. Tambah. Ginbu pressure yau kontraktor. Balakom dua hapo sistem mudai terkena. Kata gede kata get ka ibu. Bat kabaan. Namni na umden hadu ante hapo jira. Isi jok biar jeswai la omba ibu por kat arbena. Lesi kat arbena kalan kota. Lesi ngin persang ba sistem sistem. Ya katairu ngin pendet na tamsya. Nag-escape ba ng iladen? Sa sisipa. Inyawan biya. But play. Yaw ni usura ko jompi.